C'è surprise. Исен Шабани, заедно со председателот на Алијанса за албанците Арбен Таравари, дојде во Гостивар на собранието на партијата. Шабани уште кога ја објави својата независна кандидатура за уште еден мандат за градоначалник на Врапчиште, најави дека ќе се раздели од зиедин села. Денеска ги реши сите дилеми. Por sot u shuan të gjitha dilemat. Ne e shohim se Alianca është këtu dhe ne gjithë së bashki duhet ta bëjmë një. Ku kam biseduar me degën e Vrapçishtit, gati se gjithë janë gati mes pak atë dilemave që un kam paraqitur, sot mora guximin dhe ashtu edhe ram dakord që ti eliminojmë gjitha dilemat dhe të vazhdojmë Alianca të jetë sa më e bashkuar. Таравари рече дека најверојатно Шабани ќе биде кандидатот на Алијанса за албанците за градоначалник на Врапчиште. Isen Shabani prej sot këtu, do të kooptohet antari kuvendit të Aleancës për shqiptarët këtu, edhe do të jetë me shumë gjasa, normalisht kuvendi duhet në fund të vendose, kuvendi degës Vrapçishtit do të jetë kandidati i Aleancës për shqiptarët. Шабани беше пречекан со аплауз со членството кое му посака добре дојде. Инаку кога се случи поделбата на Алијанса за албанците, Села отиде на една страна, а Таравари на друга. Шабани застана на страната на Села како подпредседател на партијата, но се чини дека се пишманил, па сега се позиционираше на страната на Таравари.